Hello Dolro, nke ambo bidumas naman karam ke je SSC ni 2027 candidate BSF post mane rom bo bidusas nam se nani meri list phai pe ke mak mar form fill up ma khena ke BSF portal thang ye nani mak ma ke enrollment form ke ha ke character form ke ha ke nomination form ke ha abono breke form fill up khena angsa form na ke taklai chono ke phone ma bukroim bo e angna no biskang easy ke ma bo e bo bidusa banam se nai lege na ke breke form fill up ke website do hapai bk enrollment form fill up ke ni ke bonus kang ni do bo first ni resume number himone na ya ke second na ni moro par phone number lok ba pai to na ke kinani ST drive himoro pa na ke no na ni hydro chest pa to na ke kinan identification mark mane na ni je nam maine ke na ni sni umon no to di na ke para ri pe ke bo state do ke district paya undo ke tral kan bench state no senye yago uji tripura no khela pe na ka pai se gumote pa na ke paya agar tola so pa to na ke jan pin code di an ke pin code ri an ke bo occupation himoke bale student hini na ke date of enrollment mane na ni joining date no relai di ke enroll s himoke na ni BSF constable hini ta ang ke di te na for BSF constable hini di na ke abo enroll s himo jaga ke jangte tolaile mabo kheni na ya pa no ri akhino ong to na ke borole ri na ya ke jang tola par pheklai ke tham tong yes khe ma aro jaga wa ang to ba thonai ke pori nei na karo borole mabo khena e abo pha are you willing to be enrolled as combat in the BSF security force ni e abo pha na ke abo stand no ma e abo ke yes khe na ke BSF o himo ba BSF ke aro khena yes inde ke te kya bin tola tum phi ko abo ke je jaga thangphon nang thamyo de himon ko ana ke je pho e himon hana ke aro yes ne nai ke abin tolani je president ko ri hani nang tongnai de himon hana ka pho yes ne abon ke nani qualification ke obo metric ni ke ni aboni nani marksibo certificate number tondo jang debra bai ngkru tha o yabono suidina ke ain ke marksheet ni ta osoi to ha ke nani yaro suile di ntoi bosoro nang pai maine ke metric ro pai abo hana ke tripura ke ain ke ai CBSE board na ke khinan mak ma CBSE board de abo janjani board khele na ke abo nani metric wo genang date of entering mo khinan admit card do exam ri ni monori dang kha bonori hana ke abono date of entering ri di ke date of leaving ke nani metric exam paye marksheet maye na abo last date no ri na ke date of leaving himoke metric ni pai hangke nang 12 ro pore among ke photo upload ke ye save khemyo do ke hangke 12 pore mombo ye kim fill ke to na ke same to same se je metric break fill ke pai 12 ha ke no moha change kre enrollment form fill up ke pa hinai di download in pai than le ke to ke character form fill up ke hangke abo rank hintele ma ba khe ni na ya mong ro le brang sang pa to na hingke bo 4 number ro khnai di nang bai di ro thang pore mong ke date draw hingke apo date do hingke abo to ke dina ke resident full address ro dina ke nang bai di ro thang pore mong ke hingke je pore ma ro hangke abo le nang ya no ha nang bai di pore mong ka bo form fill up no le bera no phai me hangke 4 number pa ye family information wo ken first o kem phani mong aboni date of birth ke place of birth hingke permanent address no dina ke Indian ro le ki nang pho no sipai na janjani tomoro le hingke place of birth pa hangke occupation ro to na ke occupation ke mak ke man tangchan ma de pharma de dugan de tong abdi ma hona ke abon pa kinani permanent address postal address same nangke same ridi hingke alkalka to mongke alkalka dina ke ginani abon pa hangke abo government servant tile no ke na chakri to mongki yes ke dina ke father ni ke pa hangke mother ni ma ke phine same to same father by same ke change kri na ke je same se difference kri dim po abo pa hangke last of from ke ni kau do abo name of two responsible person kinani family ni khoye tre nani no samro ni bro mong ke ni na ke ni mama de klai mta de klai no ni ma bro no ri dina ke to ang suimo ke aina ta ba ta no de brang no ke ni ri ta na ke fill up ke pa ne din download character form pa ta nominee form le simple se
Nini father by nin mother no feel ke paim se mori ye amount shape payable mo ke bola 100 ridina ki same to same ke saka 100 tola 100 ke peke shape ke ni di from fill up ke paim sa maga paithana ki take ajke take computer CSC center thanye mo print ke matena na ki training center page 36 kan kaudo bo tin khano nomination form ke ha character form ke ha inke enrollment form ke awo 36 page kauro